Orangnya udah jamu, Mas? Belum. Buat nanti malam. Belum. Kata-katanya? Ngakan nyaman, tedung nyaman, pakun koros. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Mandi malam. Persiapan pendukung. Buka podium. Keriongan, SLB. Nanti apa bro?